Babafowethu ungene kwahlanya abantu umthandeni igcoma elisha eNewcastle ke eperforma ke stage ke eshaya ke icocwe lakhe ke elishashaya ke lapha ke azolikhipha ke kule album ke ezayo ke lapha ke abantu abaningi ke bamjabulele kakhulu ke lapha ke kugileka ke izimanga ke eziyisikhathi ke engena kanjalo futhi ke live ke nase stage ke lapha ke page lakhe ke la kwa Facebook idlala bukhoma ke yonke into ke bekade ke ayenza ke lapha ke mina ke ngikuphathele khona ke njengoba kunjalo ke la kwisiqiniseko SA Media uyizule ke mase uyasubscribe ke emva kwale ngoma kaMthandeni. Ngizothola isekhona futhi ubone ukuthi ke ihamba kanjani ke lapha ke okuyinto ke